Rero guys, reka mbatembereza inzu waza ukagura $150,000 zirimo ibiganiro hano Kagarama, ahantu heza cyane ku Muyange. Ireba nawe ino nzu ukuntu ifite design nziza, imeze neza. $150,000 ziganirwaho ibyumba 4, dushe na toilette eshatu. Reba iyi ni parking imodoka ebyiri, reba iyi jardin dufite hano ukuntu imeze neza. So reka mbereke mu nzu mo imbere urebe ukuntu hameze. Karibu ibyumba 4, dushe na toilette eshatu, Kagarama ku Muyange, $150,000 ziganirwaho. Dore iyi ni noza ga balcony nziza cyane. Reka tujye muri salo. Wow, reba salo nziza cyane, gypsum ceiling hano hejuru kuri parafo. Iyi ni salo, ubona ko isalo imeze neza. Reka mbereke salamanje ngiyi hano. Karibu ibaze $150,000 zirimo ibiganiro, Kagarama ku Muyange, ibyumba 4, dushe na toilette eshatu. Reba iki gikoni kirasa neza, no mu gikari harahari. Reka mbereke hano hari icyumba cy'abashyitsi, dushe na toilette, ubona ko salo ni sawa. Reka mbereke hano hari ibyumba 2 bisangiye, dushe na toilette ni iyi. Reka mbereke master bedroom ni iyi ngiyi. Wow, master bedroom imeze neza, hariyo ubona ko birasa neza. Akabati ngaka hano, dufite n'akabariko kameze neza, ufata akayaga usanza view, ubona ko birasa neza. Reka mbereke dushe ya master. Karibu, dore dushe ngiyi. Wow, dushe nziza ya master, ubona ko birasa neza, design